Keselong Archdiocese hakani kesiu blay belala kalau penlongi kejingyat pilgrim ke bajulong manlau senam kabla sedang nemau khar parish bat penkot pat hamaulai parish lawan banyak simbenta shirham daki hajar ngot kiriu nget jong kebalan Catholic naki keleng parish jong ke diocese. Hakanok pai sengi jong kene kesengi layok kejingkran na ketien jong blay na Father James Ternyang balapan kot ikane kejingya riu blay da kejingker khu sacrament balalam kmat dau Archbishop Dominic Jala SDB jong Keselong Archdiocese harengkat kejinga don lang jong kilingdok riu niam ki babun ki sister bat ki wei ki riu nget jong kebalang kamak ia Margaret kalayok iru ikar bojong Yesu kebala sadum dau sum haga ka jadi ki pau choka kene kelapan i sisa baik akrum Yesu dum dau sum haga udang sedih awak kedina bagi siapa nak pasal jong ganis kenal kendai parapau Yesu lakukan susu haga ne ka Margaret Maria alako haga ka jadi ki pau choka parupa bagane dijule blai dei mengerti hakas ke sodin hadir ke sibro jokamet atas nama Tuhan Kristus Corpus Christi tekun sisenda jokani ke dijule blai uji sulap taru hakane ka Margaret Maria alako bagi beliau tidak berdiam ia ke Eucharis mapoi kam hakas ke sodin menikau Tuhan padai penjat jokani tunai ngai lenter pada hari merasa kekene tidak sedang yang berkenaan sedang berkenaan leher play hatu koput kecilin kejoki kene kecilin play sedang berkaya ini bangsa hadu pertama ini nanti syarah bahagi Paris kafir juni ngilang leher kene hagi snap palang juni pada KCMC juni pada tip dia kene kum ketika first Friday negasi todim melintang jumpai Ikat kami kutra Yesu. Ikat kami kutra Yesu. Dua ini nak pentas ikon
Jadi yang isan jadi Kampam hakani kapor Hakabadan kejikan rei Kutai Jisu Yada pencah jemut Ya kikmei kipa Bagi ikon sama jadi Ikon rit jadi